kan oh theng dona chu ta chuan airport a muak tur kan nia ma se min thiam ro kan se son lai ni kan tia chu a nia mulen tia amar chu khita lok bawana lo thlen khan kan minister engemaw zat nen khan lo in tlara lo receive tur khan min ti tlat mai ni protocol hovin research chung ka kan an soi thina kan thiat ngam lo ni chu wang chuanin remedy chuanin kan soi ma sak mai kan deal che ni ole soi te che who speaker kan house a hianin private resolution hi opposition member te atanga local pe hi chu thavio ma sengin kan nol tla pui thina private resolution pass awang via wani pu holan min ho lai khan ka private resolution hi min pass pui to kalom khop maya when apo hian private resolution ruling lamin tha kan ti em pass pui chak em kan nei ta when hi kan in lungrual per deal ani home kan se son chung song hianin hi chu kan lungrual mai nilovin kan lo ti khal to sa dai kha ani nge amaro chu heti lo lu thar le ta kai soi reng au kan ti ta ka chuan an thilom ja tlema zong tu chu han soi ve ila helai ram pani lei tu chungchang alo chua hian chief secretary atang le revenue secretary atangin aizol dc hi atulang ang lo bo zui tura authorize ania chu wang chuan kan han soina reng a le kha te po aizol dc kan ti khan mizoram sarkar tinen po lam polila ain tlukrenga dc khan ama thuin atiani lova sarkarin titura anti awanga thune nan pe kawanga ti mai ania adisi mal kha kan borbun wakang ti kan hlau dewa tichuan abul thum nu to khasoi lovila toinan alo intran na deu ber a hi chu July ni som panga sang ni le som pakwa a command air defense officer ina revenue secretary ne na le kha ron thon atang hian ani a number hi EAC/S6219/1/7/AD ani ta hian command air defense officer hian thil pali aron ngen ani pakhana chuan a survey map aram survey map minon thon ula atia panina non encumbrance certificate ram hian buaina eng ma anei lowani ti certificate atiboka pathumna chuan no objection certificate chuchoron ngen boka palina chuan aram mantur zat heng thil te hi ron ti fel turin angena ale kha hian a subject a heading a hian land acquisition /outright purchase atiani khalan acquisition ti antum kha outright purchase ti antum ti kha alang ngala chuti dilo seng land acquisition ti hi tok maya /outright purchase hanti kher kha outright purchase a leitum na omani lo chon atul nei om thot lo chuwangin atir tang hian defense ministry hian apulunga lei aram chopalei nei tuni na chopa nei tumin ma anron la ti achiang em ni tichuan anin kara hian indor na document engemaw zat a oma soisen ani lowanga apoimo zual a relevant zual chau karon chukanga anin kar in le khathon ton na zong songa hian Mizoram sarkar atanga outright purchase nial na outright purchase ani tur anilo
kan ramdan BFR nuaya emo 371 G emo ram hi chuan ei tu kan nia kan hral tel thei lowang tia nial na hi chun han pakhat ma MNF sarkar huna khana omlo tluan chuak zak ani anni na tirte tangin outright purchase durin an rondora anulama lekhain thon ton na pokhan Mizoram sarkar tanga Indian Air Force nena lekha zukala pokhan a subjaka hian lana khoisasun oblique outright purchase ti Mizoram lam sarkar point an mang ve ta zelani so chuan engtikong main outright purchase an niallo an pompui ti tluk ani hei hi apoi kan ti em chuani chuminua chuan le khalom le poimo chu September ni somni paruk sang ni le som pakua khan ani a number F 14011/327/2019 DCA/17-18 ania hei hi senior officer in charge administration headquarter Eastern Command nena lekha Mizoram sarkarin azuk thon ani a heta po hian a subjaka hian a heading a outright purchase di hian zuk bang ve tho ani hei hi chu phat thei ani karing lo zia ka omania hei hindu chuan a copy ka kol re na heta hian enge an zuk hril Mizoram hian Defense Ministry hian engan zuk soi pakhat na chuan joint survey kan nei to tian zuk hrila panina chuan hei a map po kan ron thil tele antia pathum na chuan heram hian nei tu chiang kwang tak clear ownership ani ni tian zuk hril boka anei tu chungchang a hian alo buai ani point ZPM hian ti pakhat ma inrol na pakhat ma kan nei lo MNF sarkar khan anei tu pa hi anei tu dik takani ti hi alo zu khil dai to kumsang ni som pakua khan tin aram ripo GPS coordinator chinfel thapani antibok tin nan encumbrance ani chu buai tu ma anei lo anjuk tibok tin no litigation antia thu buai la buai eng ma heram hian anei lo antibok so lan ni leinem po speaker heram hi ram ruak thale ram beren lan ani anjuk ti ni beren lan ania wangin environment clearance lak po angai lo an lo ti diam to environment clearance koi tang kan lak thin forest atang ni thale rama chuan forest om lo thil tro po om lo chu wang chuan environment clearance lak po angai lo ti hi sarkar khan azuk hril ani tin heram chunga yan mi cheng tu ma lua tu anom lo wangin rehabilitation pek tur tu ba anom lo ti hian hril bok tin heram leitur chungchang a hian objection a om lo antibok chu mai ni lo local community point objection an nei lo antibok a fel thua mai ni tun nuwa a visin NGO in an chuti khati kan ti thar le a chuti ni reng siang ate khati lai khan local community point objection an nei lo ti te hi an zuk soi vek thei si le tuin nge dot soi le sumen nuwa chuan November ni som pasari sang ni som nia letter number F 14011/327/2019 DCA/26-27 hei hian thon thale a heta hian
joint survey nei thu an juk ril non le a heta poimo em chu state sarkarin no objection certificate po aron pek to cheu kha ti hian ziak ni no objection certificate chu tu pek nge je pm pek hi ani lo an lo pe dai to ni chuminon le chuan August ni som ni pali sang ni som ni pakhata le khan juk thon le a number F14011/327/2019 DCA /29-35 heta anjuk ril hi chu ram nei tu tenen aman hi kan in befel vek to a square feet a cheng za somriat panga turin in rem ani ti hi anjuk ril le to bokani soi fel ngai zong zong chu a fel vek ani mai amanan la dong lo ani mai midang hi in pu tur aom lo he thila hian ti chuan September ni sang ni som ni pakhata le khan juk the thale a he hian number F14011/327/2019 DCA /38-46 ania heta hian engen juk soi sipir ram a hian aram chin ti chian ania boundary pillar somni pakhat kan phun fel to Lengpui rama po hian boundary pillar za som nga pani kan phun fel diam to tian juk hril le ni chu chau chuan ni lo visit thunei tu tenen atang te NGO le civil society atang tin clearance lak vek ani to tian ni VC atang te NGO atang te clearance lak le lak lo chungchang a hian i veilama mi te khan soitur an nei lo an mani hian kan la vek to hei an tian thelu ta lom mole a letter number nen ka soi vek kha ke ni min mo pu na tur hi om lo reng reng a lo fel lo ni chuan an ti fel lo ni mai ni tin hele kha hian aram man po square feet a cheng za somriat panga ni tura in biak felani ti hi an hril le baka a red hi railways tele NHI DCL tena ram an lak na red ain atlom zok ani tinan juk soi moi nge ani October ni som ni panga sang ni som ni pakhata ruai to lok pak dak pakhat chuan chak takin lo tiro kha thil kha ti le kha aron thel lut boka aizol di sin hena a khang neu chu soi lo wila July ni som sang ni som ni pathum hey covid lai chovel khania kha wang khan a khai lek ve viau ni in alanga atira akal chak vut ai khan covid chovel khan adile ve ni hian alanga heta lekha an thelu le hian number F14011/327/2019 DCA /L&B /81-85 ania kan chiar nge tiang hei chu pu speaker rem ti nain The proposed land has been cleared for non-encumbrance/litigation by the respective village council authorities. Atiani, si phir chaw soilo. By the respective village council authorities, si phir le Lengpui tinani chu. For having clear ownership details. Further, it is to inform that all clearances from NGOs, civil societies, have obtained to avoid any problem for Ministry of
defense in the future ain tiboka kaka in siak thlapani chuania Helaya ale khahi kan share chuak lenga ni som tlasari sang ni som ni pathum ami ain soi chian zia chu in the case of Lengpui land Mr. Rominglian has been authorized by other landowners community as the authorized representative kan sarkar kalta khan Rominglian hi ram nei tudang zong songin an ai o tura an ruat an authorized ani ti an lo zuk thrila lom male wherein entire tatia number soya acres of land is having clear ownership title as per the office records available and check white number atia number ada it is encumbrance free and not under any litigation. The landowners are willing to part their land for establishment of the first IAF unit in the state of Mizoram, Titen and Ziaktani. So bang chuanin achiang kuang ang rengkhop maya ta chuanin khatiang khopa chianga an lo ti to khachuan a puro minglian a thleng khan a rightful owner ani boina nei lo an ai on authorized ani ti zong song aman asoi ni lovin MNF sarkar khan asoi sak ani ei sarkar le khani so wangin khati khop a ani khachuan defense ministry tan chuanin har sanai ma omlo ti lo thei ani lova an mabak chu man in hlan khani to maya he ta li system in chu tin khatin ti ang kan ram dana ti kha ombok si lova afel fai thu aman point biagrem thu atlom thu engkim anti vector awang khan an mabak chu man in hlan chi khani to mai ni ti chuan anin hlan man talo lawa khati lai khan kan sarkar ma khan loi hlan man ni seng an ngoi mak ang an soi sel mi lawang resolution hian an pulut mi lawang a chiang hi ten Rominglian le Henry chungchang te hi ke di soi chi pon lo an ma ni kar thil ni a ke ni soi tur po om lo chu sarkar in lo riat pui vek do in mun kan thal chuan then kha chuan an commissioner tichin ka hau an tia an hawai ataman va thal chuan in a commission tu khan ei ve ni maya chu an mani in kar thil ani kan riat pui bok lova kha chu kha khaloni ta sila khati song kha sarkar masahun ani ti chuan keinin tlai kon nuwa sang ni som ni pali kum tluan khan kan thelo reng he ti lom ni sang ni som ni panga ni kum tira arim hi kan friani GAD a kazot kan fellow antia revenue a kazot kan fellow antisia khoya nge bo om don le kan tia ta chuan advisor to CM puti bi silal ven chunga hian DC hian a colony ke ringa tia lovanga evente katiani avanga evena document enga mochu aron peita ngoiro logo het tosu kantia kan soltirani chu he house nge a po hian mak kan ti thu ka soini kha tisuan kan han sira tuna ka soita ang zong kha kan thil mung chuni ta kainin ti thai nge mo kan nei to le he thil hi defense atana national defense atana strategic importance ania he aram man ba ka hian installation atan phaichuan ai tam hi defense ministry hian an la seng don ni omin country a chote khoparam ven himna na tulan ti le
kan tun lai geopolitics din muna Mizoram poimo zia te kan thirin lo soi buai tangot ni lang a soi buai na chan tur point kha kan nei box si lo fil lo kha om si lo fil vek ti vek khani box ya khatianga kan lo soi buai chuan central sarkar point min mu dan kha ram ven him na ngai poimo lo apo min ngai the ni chu wang chuanin pele top mai ro kanin tia kan pele topa chutin khatin ti po kan nei lo ziak kan nei lo wa trong ka poi neng ma kan cha lo pele top mai ti chuanin chumin no lo ka chuan me ni nga sang ni som ni panga khan India president hian poisa hi sangson tarup mai ni ti chuan me ni som panga chuan secretary land revenue ne na chuan ni lo zone ni som ni pasari chuan defense officer chuan eyes all this in na Mizoram Rural Bank ka aron deposit fel tu aron thil tamai ni khan aron nang tamai ni ain kara khan engma khamin kara khan kan sarkar nuwa kan sarkar le defense ministry hian indor na le kha pakhat ma kan nei lovin ka sia nei tur pom tolo tiswan ti fel sa zuin dc chuan in awum zui zel ani maya tiswan poisa po chu anon da ta der chu ani maya kha thilom je chu ani tamaya tichuan hetiani chuan tin revenue department in outright purchase ringot chu diklowang tin list system in culture ni aman le mual po hi preliminary notification chuanua chinfel chau tur ania preliminary notification po chualovin heti thleng hian a local puito ni sia dan anga kan rual le silo chuan dik don lo ti in prelim notification te public notice te an chua zui ta dan nuaya athai chin china dan nuaya om theine tur khan ma an la zui ve ta ani mai ten file na kan hen aron thlen dan hi khatiang an ti vek nu poisa po alu vek nu a chau khan kan hen ron thlengani khamin kara khan enge om file kamu ma chuan ka thebik lo ti chuan secretary hian ni som pariat thlasaria hian revenue minister nena not si ta aron ziak chowa then lai hi kan chiar chuak anga helan acquisition case hi dan pa ngai anga land acquisition process anga state sarkar in akalpui anga kalpui anilova ten poisa po hi dc account na thun felani to ateni kan consolidated account na yan alu lo reng cheng khat mai dc account an eluni hetianga DCI zol in ramlang na turarwa manang kalpui vekto nuwa land acquisition act anga kalpui angai le tax ya wangin ati chiani revenue secretary hian revenue department preliminary notification chua turin min ron nor le ta chumyang chuan man mo takin mai ni som panga sang ni som ni panga achua ta he min huwa hian final notification chua le te po alangai do na hemiang hian tuna proposal ron submit le ta ani dan anga abul thuma thil ti chia anilava dan mga kalpui atrul wanga revenue department a local le ta ang deu anibera land value assessment ilo po preliminary notification chua nuati chau thintur ani lain hemi ma yan land value le rate hi eyes all this in alo chut fel vectoni tiani tichuan hetiang ang ithilom dan ania wangin achunga rotna nga athei ang anga dananga kalpui mai hi atrul mail aniber maye tin minister nena secretary aron ziaka tichuan minister point hei film khur takin engkim kanan zir chianga tuna antiang hian lo approve mai chi ni toina lange aron ti chhoveli chu ni som priat nia khan kein kalodonga note number 36 tiang hian ka ziak ani thil hi kan fiat vele eyes all this chu local kalpui zui to lo turin fiat tir ani thilom zia zo fi ani nuin a document kan kova
chung document te chu en ani nuwa sarkar masalam huna thui takal pui alo ni to ti le sumpo sanction ani to ti riat alo ni ta a mimal ram nei tu le tu in kar thil ani awangin a chunga rotnang hian tuna chuan ani ang anga kalpui ni mai toro se katia hei ni somni pakhat thasari sang ni somni panga jingdar khalle mini somli pakhata kaziak ani I file ti chuan CBI chungchang han soi le tai la CBI chungchang a hian pu na sang kan to ka thilom je chu kan sarkar atanga ni somni chungin ni somni pariat December sang ni somni pathuma general consent kan pe ani amaro chu India dan pui pathum te duan thar aloni ta ka khan mana general consent in pe kharin thei ani to lo he dan thar nuaya hian a tharin inon ti le anga yan tia kan ti le na tur po form anon thil tel thapa ti chuan dan in aphut awangin zon ni somni pasari sang ni somni le palia khan kan chua non le ta a ta chuan amaya danglam hret na awma ka afoma khan ronti ani tlatawangin Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 ahian state sarkar noya na thokte chui turin state sarkar consent lak ngayang ti hi ain zia tlat awangin keini point Mizoram chunga central sarkar noya na thokle central control public undertaking zong chu kanrem ti na lalowa direct ka anchui kan phal sakani CBI ne na hian kan Mizoram sarkar noya na thokte ro chu andu tu akhatia anon chui ngot kharem kan tibik lova then section number 6 ahian alo chuang boxia Mizoram sarkar na thok anlo in nam noi ni chuan ahan pa consent pek mai tur ani a blanket khan kan pe ve talowani chu aumdan ani a tapo hianin anota po hian kasiak chianga chief secretary in aron ti chawa ta chuan hetiang hian not si ta closure kani this case is likely to involve officials under the Ministry of Defense for which only CBI has an access. Therefore, the CBI may be immediately requested to conduct investigation on a fast-track basis. Mention may be made that government of Mizoram has already given general consent to CBI to investigate officials and PSUs under central government, whereas consent has to be taken from the government against officials serving under the state government. If and when the involvement of any official under government of Mizoram is established, consent to CBI for investigation shall be given at that time. Katisa thap Mizoram sarkar noya na tok anlo involve ani chuan chumi huna chuan consent hi pek tur ti hi ta hian decision kasiam ngala kaziak ngal thap ani ti chuanin notification ni somni pathum February sang ni somni paruka hian CBI nena kan thlenta ani ten ram acquisition chungchanga hian asei de dua khatia lamkha central akle Mizoram aktin soimaila a sarkar khan lan acquisition act kha an lo siam ve a enga tingen lo siam ve ri ngot kha makkatia Central Acquisition Act 2013 hian state sarkar reng hi Central Acquisition Act aya chia acquisition act an siam hi a oi lo reng a thiang lo hulhual Central sarkar a chuan compensation pek turania aram value te thlai value te ariel runat thoina solage atan alet pek zel turania nuai za kha ka compensate ni chuan solage ama nuai za dang chu central sarkarin ram nei tu te hum halnani sumi ang tluk chia dan fran kan du chuan kan siam thei chumi ai tha kan siam thei bok chumi ai chia kan siam thiang lo hrim so wangin keini sarkar ina sang ni som paruka kan lo siam ve kha
an lo reve lo nge ni tilom dia hi an ding chang chi khan lo re renga ko tin a pai ta ni kha chu wang chuan acquisition act chungchang a hian dan than kan siam ve do ni chuan central act aya tha siam anga ya a het lu tuk don chu wangin an dan an kan lo pom ve mai kan ti tur ani a elai hian ni pom ve ma ngu kan tia kan ron pulu ta lung rol takin kan pa so ni kha anua engat ne kan soi boy le o ka ti tin SIA chungchang hi kan soi le anga hemi social impact assessment hi siam turani a siam lo theidan exemption awm boka section 40 a han urgency provision awmani chuta chuan kang engemaw thil emergency chi hrang hrang le national security atang te khan ani chuan urgency a pomani section 9 a hian chumia wanga exempt theina dan chu a inziak le a section thum na hian churam lak tura chu district chunga mi ani chuan kha mi district a district collector kha appropriate government na puan thei ani anga in ti thlapani central sarkar ani lo parliament ani lo Lengpui ram si phir ram te aizol district amian ni chu wang dan ni na soyang thlapin aizol dc kha appropriate government ani thei ti hi dan kha en tlang la in hial na tur awm lovin karing ti chuan sarkar masa ina sarkar masa khan alo peto a voi som ni pasari mun som ni pasaria kainin an masop lo thei lo na wangin ram ruwa kan ye thale ram ani ten ti te chiam wang khan lo thei loin kan han pe ve voi khat min be ta chiam maya BSF 10 border outpost an siam nan mun som thum pakhata an lo pe to boka home ministry a IAF tan po hian puk puyan lo pe to boka tin chu ba ka chuan southern campus tan te tuizem hun na mai mai tan te po POL di po tan te pon lo pe a awa in ka bel khoma za som ni ani inoi lo chuan hei hi a document ani chu bangin henga te hianin kanin le pu chiam mai zel hi chu a fu lo mang o ka ti a ti chuan in pu speaker kainina kan han ti ve kha chu outright purchase tur nilovin aram chopa hral lovin aram nei tu chu kan nireng tur ani a hoin horo se kan tia kan siam rem saka ti chuan preliminary notification chu ma hawa arer le area zong zong boundary pillar ne na lo ti fel vekha ti lo tur ania ma sen lo ti lak lo to sia dan zoma kan lan thein turin preliminary notification te ka kan chua chop ve tamai mai ani kha kha chu ti chuan public notice te po chua chho ani a khatiang khan chin fel nga ya piang kha kan chin fel sakta ani ber mai elai hian indem natur awamin ka relova ti chuan CBI in an chui dona khami an account poisa lut ho kha kan threwa kami te khan tu te ne na ngan pek chua ti kha fin fi ania chuta chuan adong tu kai ni singa en kan lo omani chuan kan bang ngamang tin mania kan in challenge to a ngamang kan ti theu khan ka ria kai ni singa mi in kai noi kan lo om chuan chu kan chan tur ani mai helaya egma chiang lowarin thua in pu ton vak vak hi athalo kai ni pen kan pong pu lo chu chu tiang chu ni a tu ken singa collaborate chungchang ka soi to a kha po khan lo ti fel vek to a kha khania kenin ti thai kan nei to lo danangin kan an kalpui chole angai do na kan an kalpui chole nga pu speaker miron pu reng to su se kan ti tur danangin kan kalpui do na ni mai tin collaborate a pechon thil fel lo tak po lom lo are te po na ti chiang lo wa ten khatiang outright purchase ti te po kha om lo ai chu fel taka kalpui thei mai tur nin alanga ama ro chu an lo kalpui dan ero chu ain ang tang khop mai til ti fel ngai zong zong kha no objection ti zong zong nen an ron ti ani chu wang chuanin kha ani maya ama ro chu to ber kan soi du chu he thil hi
จักตะกะบอสิน CPI เช่นนี่เราสติค่า resolution ถัวเฮียนิดลัดไหมการเช่นต่อเมียวเสียเช่นต่อนัวเช่นเราสติข้าจูกงกัลเลมโลมังโอเองเตจูหัน modify เดี๋ยวเล็กสุรการินะที่ยังเราเช่นนี้เราหม่อมกันตีหันตีแต่ขันดีเส้นส่วนนี้อาชานี่ไม่ตัวนี้เช่นนั่นเลยเราสมินตีแต่นี่จนตัวดังนี้การเช่นตัวเสียเช่นเราสติข้าจูเริ่มเราเข้าเป็นกันเสียอะไรกันล้อมไหมอะไรครับ